Zahuktalo se bome dobro na vrhu ljestvice kad je Premier Liga u pitanju i bit će zanimljivo ispratiti sve što će se događati kroz naredne dane, a pogotovo ono što će se dogoditi sljedećeg vikenda. Počet ćemo naravno s Arsenalom. Jako bolan poraz su upisali u vikendu iza nas. Bournemouth ih je pobjedio sa 2:1 i to u njihovom domu. To je stvarno, onako, ja bih rekla, ozbiljan udarac na njihove šampionske ambicije. Malo su načeti već u FA Cupu, ispali su od Southamptona, sad se desila se utakmica, znači izgubili su u najtežem mogućem trenutku i za sebe i za svoje navijače, vjerojatno to niko nije očekivao, ali jako velik šok. I svi se pitamo opet, posebice ovi koji navijaju za Arsenal, da li će se povijest ponoviti. Jako je malo kola ostalo do kraja. Očekujemo sad derbi svih derbija na Etihadu. U slučaju da City pobjedi, ima još utakmicu manje, onda stvarno će biti veliki psihološki pritisak na Arsenalu. Rekao bi prije svega i na treneru Arteti koji je sad 7 godina stvara tu momčad. Dosta se novaca potrošilo, do sad malo trofeja. Ono što najbitnije, svi iščekuju nakon 20 nešto godina taj trofej u Premier Ligi, ali evo, ja se nadam da će izdržati prije svega, jer imam bliske ljude koji navijaju za Arsenal. Sina, na primjer. Da, ali da će biti zanimljivo bit će.